Kubibingi twengi na expect ya biashara ipik na ya leo pik anokona to munzi twe matuku kenda no nisiana nisio kete school peki no twimbo akyo kita back to school na kithi awa 2 to 3 days before opening ayo to lo nukuona customers iko kwina maumu maingi you expect ya muthenya to munzi customers simbo sibitukania abano momone imwe yo amabuku ingi tolamu lakini tyo kuona na kukuiwia atandithia ni maelesia kana utalo wa ciala mekumbania ciana cio kusyoka skulu nuthete muno na maundu maendeea na kumu ni matona kulasimika kuvinga mawia a mautandithia mabuku na kulika utandithiani ungi yuko na maumu customer ila tueva na cio twali that like a quarter vindela corona taokete twakwata customer. Get their average per day, you can get 100 customers. Nowadays, you get 30 or 20 per day. Compare with the sales are very low. Ndo na vindele ingi kwa kumu wewe maweto hospitality industry, transport industry, lakini modio kana tu industry ingi ya bookshops, stationaries, anoma the mbozi silikali ndina malindikana muno. Utumikulie tulilikane na kembe batonye kondula mananenga na grants to hospitality ma consider booksellers namo asi ni maelesia kana mena ivinda yomu kumbania ciana cio mundu mathoa masindu ila ciendeka maskulu ni mambatite na imelasimika kusakwa kuthoa leu kana kuthoa mabuku na bookshop ya mabuku ni mambatire muno anono wa thina wa mbesa wethe ya mundu aile koso kila ina chona thano buku yemwe kana wethe na wasove andu betharongi totonga ciala school matho wanethe mambatie muno wethe acia yengi baito na kwa 40 kwa ule na ciana ciendo na mabugala mezio magetio kawate ciala ngetita wongeleku wa koti na biashara cio kulikilwa ni waweta takuo kuthothe kuvaluka ku kwa biashara ithi cia utandithia mabuku na vamwe na wambatu wa mathoasu ito abini iwe mwana serikali mundu ne yaosie we uonle wa mabuku ne twa mabuku ne ga kila kitu ko customer ile tukwata ni nivyo gethe ona postain we rent ni problem muthina ta umuthi musiu wa masako withia ucie aciai na maniwa ala mekwiyombanisia kusyoka skuluni lakini kwi umuthi ni usenya munene nundu tauni ino kwino nyivu wa ciala meuthoa sindu cia kusyoka maskuluni ona maniwa maikuoneka kauntini ya Masaku. Mutongoi TV yakwa sitwa ni Daniel Mwongela. Okabindani kau namo atabania ubo muse kuyangaliko cia Kibwezi ila ye county ya Makueni ni makulia aseima bikiye na utunga siana sukulu ebinda ye sukulu iyo bingwa kwa tamu wa katatu atabania asu ni makulia asekweyoba kabyukule na kuibia siana sio ofisi Kennedy Mulinge ni watumba ni siange waino kuma kuyangaliko cia Kibwezi ndongo isia makanisa kifathokonyo va Kibwezi kauntini ya Makueni kwa mundu nisiumia wito kula kuyasima tongesiana sio skulu na ila sio vingo kombesia one kwa tamu akatatu na maiki ametalatala na hali mwanene mama skulu ya ondo meomina fees vindane yo kwa tuona kunikimu no kumana no wa COVID-19 wito wako kula kuyasini kana inondo toida meonda kana ngombe shoti ya siana no sio kutunga siana sito skulu kwanza yonde utambete kuweka maundu alangi make sure kana kakweka shoka skulu nondo pataki somo kana ukaina future kwa baka kosangwa kosa leo lakini kaidi school nondo school nisiko vingo waone no ko lewiro te kanisa kila musiya nenge mwana asoko school ananga ni monoko manda office akela kingi no to nonena na mwalimu nikanoke thia ni mwana ni wa mwana ni wana ni wasoma mwana ni wekala school na kaidi ni cheta musi ndongo hii nena nasi akulia nene mama skulu masa wivalasi anasi uthikuikala cia sioka skulu kwa kuvonda waya kuwa tulinoka na fumigation ya kula ciana ikoma na ilasi nikana kuikiria wimo wa mwi wa ciana ilasi maskulu wito wambe ne kwamba kukolia ma principles with the enema kuna na ma sanitize the dorms
na environment la ciana ciikucioka cukuru nondu ciana ciumite kundu kwiki bathukani na kama no ukwate wa either kai na yokuma ko kana kakwate wanzia nondu cioka na public kwa uti yokulya kende chambe ma principle mambo prepare kula ciana cioka kuthia kana kaicioka kacoka bandu safe oingi ni makulia nene mama skulu momesia sei na maimenenga ivinda ya 10 fees na makulia sei na momethomea ikiku kuivani kwa fees. Corona ni anangia economy yetu pati mundu yu acha wenacho kote kula cia mambo u receive ciana skulu na mainenge acia iyo ivinda ya kuyombania na kemo cia nawe ivinda ya kuyombania aithia yombania ni kana kasoma kwa tuitha ne ivinda ya kumesia cia na mwacia maithame faithful okweva office ingi ni makulia serikali yani sie watho kuongela utalo wa ivela cia ciana maskulu na wengi inenga na mbesa maskulu ni kana ila sisi akangombinga inge ni kana kusia kwenea kwa uwa wa COVID-19 ingi ni makulia serikali kuikithia kana kila kana kio sioka skulu kena mask ni kana ciana cithe cinzove ku masukulu ni responsibility ya serikali ku make sure kana kila kana iketha mask nundu wana tutumite background message kibathukani na message mwene ko strain kwa uba ketha pena paketha benzi ya serikali tono mande asiana mwana na nzia ya ukwata maski na sanitizer ida ne yonze yalanzio nundu serikali itu ni athie maskulu maitu kunenga na desk kana ibila cianie nundu wa kusuvia social distance ya situ ningu makulia ni kana hivi nani ciana cicoka skulu na kuina muico wa kalinuka la kio wetwa ka Indian corona kio likandi itu ya Kenya withe sana situ cia sina desk cianie na mainenga na maski na asa mai make sure kana ni kwethwa na ni mapacity kila chaide ni kenda withe ali umaitu maina thine la mekwanda sana itu school. Kennedy Mulinge Vilingi wa Maovo na tuitiana nange wa isu yulu wa kusioka kwa sukulu ni kana aimi makwa chai kuya kauntini ya Makueni ni meyobete kabiukuli kumina maswani ama ainge kana ukamba nindi nyumu na itauma siendonzeo mwandiki witu wa mawakuma Kibwezi Kennedy Mulinge nuthokeye aimi asu makwa chai ala matoa yasia ni ma ya ungithia na athuima uimi ula maende yasia na atumanisia livoti yimwanya kilunguni chake licha vechau kwa chai ndini wa kilungu kicha kele nene koma nina mutaalamu wa uimi na maundu manda wana ula kwisila unene wako na kia waisia kana uimi wako ngithia vaa kwa chai irrigation scheme na uimi we vaita kwa mwimi ula wina uimini wake uimi ya vaa kwa chai ni museo na kulingana nondo nisia iti miagelane na imava no uimi we na faida mundu ena knowledge ya uimi na utu ena knowledge ya uimi kwisila kwambia mbanda kusobya mionda mbanda na utumi wa ndawa na fertilizers kumana na kwitha aimengi matume yanzia kwenza tumetaone kana kulita kiume undani yo kena na mutaalamu one kana kiki tuma ama makisio kinini kwikela matona kwema matumite utaalamu wa drip irrigation kwa jiru irrigation scheme nete scheme wesu na over 500 acres na ukekeza ya faro irrigation and drip irrigation tailemba tema around 1000 acres kekatema na drip irrigation kitumi niki aimi nimailete kwambia kutumia utaalamu wa drip irrigation nundu nimekuive tangana na mawau alamanya ikawani kiwe kuma mundani umwe kuthi ula ongi kekaite kwata uimi wa drip irrigation ye fair na ne kutokilia muno nundu mawau tasima kusambazwa nikiwite ngatitanamo kuma mundani kuthi ulongi yulu wa mawau alamakwata mimea mutaalamu uone wa kulia aimi matono somethio yulo utumi wa ndawa na kuvindonya mimea yaani crop rotation challenge ke challenge kwa overcome kwisila kusome tu yaani andu amambe usomethwa kuhusu mbe mambo usomethwa yulo uimi mambo usomethwa yulo crop rotation usomethwa yulo chemical use and fertilizers mawoma medudu muno makosi yani kwembwa muemi akuna ndawa tu eka ozo ndawa zitoa to kuna imingi moza ndawa maende to kuna maenda umana kana ndawa ezo betwe molecule yeba na mududu wenda kuwa wani molecule yeba kwa aimya ingi membwa amate na knowledge ya chemical use
ni wathuthia aemi kwika ukunikili ulo wa mimea ila ina soko matanamba ovanda nekana kwesiania na kukwata wasio kumana na kukosa kwa masoko kana thoa museo. Aemi ingi yu challenge kila kilikaani kwembwa mwemi eka isilia kilo kubanda nesila cia soko yenda chao na ila wesilia kilo kubanda yu oka okomana na challenge binda ya kuthosia nundu atwa soko keza ithi ya soko binda yu kindu kiki ikwendeka aya mwemi ni wailo mana kulinga na season cia binda ukeza ithi ani weze season ina kindu kinaigwa kembwa keke sio oyundu tona obanda melon kwa wingi wakati wa nundu kana winda nundu winda kwembwa kwe kuthitu kwa melon ndenda muno ibinda ya mpepo kila kiboni maile ambao mana soko yenda chao na mbali na soko yenda chao mamane na yo season imbwa ili hata kulinga na mume olo kubanda wakati usu kukwatana vamwe kwa aemi na kuvanda mumea umwe kwa vamwe evinda yemwe na uthuthi ula mutaalamu myakula kwi aemi makisiyoke nekana makusi athoia la mathoa maosio kwa wingi na kwa thoa museo kila kitona ku improve kwa chei na ime makwatanite pamwe makaima kindu kimwe kwa wingi kindu kitona utuma mwemi au mabaza akoka kuthoa ba nundu for example ni ubande na no isa ina market na ni umya kilo yana je inana yune umya pro box ilo biyoka kwa bana ni hasara lakini aimiteka kwata na teka umya na kwa wingi zitona wete ta FH ba kana pro box isu ana yuswa aimine ni tena potential ya kumbatitonda kutazindo zito kwanza la elite kusomethwa yulo wa mimile na mitumile andawasi ya mimea ni njia imwe ya kunenga aimi utoni na mtaalamu uone wa kule serikali ya kaunti ya Makueni kusilamu vya wa uimi isomethie aimi a kindu kimwe ni chucha kwa ni pawa mwemi kwisila kisomo cha mimile na mitumile ya matalo ya ndawa yuki unondo yu kaunti netona kwa sa karenji kisomo cha mutembo su cha aimi nondo yu hoju mwemi koreisi issue ya kisomo kwembwa kwebina nondo mwemi ailo tongeani wajuta county akoka akasomethwa na yonwa yani umuhimu wa kukwatana na kukuna kindu vamwe nondo nikwo kwekiana bina na kuthina mbele uimi ni woli wa kwati wa nthi na ni wevinde ya mongo ya kwati wa Kenya na kitumi niki mwimi walika muundani ikase na uiche kwoko tumanthe kandu. Kennedy Mulinge, Mutongoi TV, kwa chei kaunti ya Makueni. Naindi ngewa isu yuluwa uimi wa ungithia ya Kennedy Mulinge kumangaliko sia kibwezi niwe kutunenga ibuso yambe ya kwamba kosa uthiumo wandatika nini tuziokethete twithwa tukuwete ya movo angio tondu matobikite ba mesani itu ya bilingi wa movo endea na utuma mawoni maku na ngethi sia Thursday kwisila nambane itu ya utumani mukubi ilani ile 391 23915 na itu kusomea utumani waku undu kwithwa watubikia ba mesani itu ya movo titusiokethetie Thĩ ya Kenya isikie muno kwa maundu ma utalii. Utalii ni wete ya Kenya mbesa mbingi na kutethesia wiana wa nthi. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Indi itina wa corona kulika Kenya, sekta isu ithitwe ingu ni kumuno na andu aingi kwase mawia. Sasa kusitishwa kwa usafiri kule kulifanya iwe vigumu kwa watalii hasa wa nje kuweza kuzuru nchi ya Kenya. Jambo lilo likaelekea kwamba tukalazimika kuweza kufunga maeneo mengi ya kitalii. Kisese cha kucha Mutongoi TV ni tutambukie kisuwani na kuthuima undu maundu ma utalii maendeye. Mahoteli ni mavinge, beach na sio ni nthei. Asimama visa na moni mauteta. Uyono na changamoto vingine kete wajute taka kota na thoima kakoka kujute ina bandu ba kwethesiana situ wana twenda musaada. Kumana nake Adelina Museo wakele wa matuku 11 na wakatoto wa matuku 12 mwiyo wa katano saa 1:30 cia wiyo na saa 3:30 cia utuku aikwete livoti ya utalii wa wia wa Mutongoi TV watanio ya Mukamba. Kikalo cha mana kiuna mundu mwe
Takwa. Si mambo si atue tuje. Leo kana mwongo. Ukana wangu. Sasa hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe, na kama haujui kusoma uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia masilahi yako, na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Oh, sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Inyakalete nenda kulisa ani ndirene kuningo sakane meeting leo usine ngo ya noka bara kutia leo nene kuminea kwanza uyu netilanga ntima ninyosu mbikene samoka nini ndi ngo ya noka we sawa ninyosu Nyakalete ngimene ya mtu wiba ito ara premium ra muthein sangu lunga mtu wa kambuni nje baandika awone nenda ra premium au wi there kalete indi warumine angima ona ngimende ya mtu ali na mwe ya teji mulolo wingima nusu nenda kunenge mbezo choke kwa mtu wangu ukautu wingima ona meeting na ngwenda akuthi ni wana meeting mutu wa raha premium ula niwo witawa kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuve naku witisye mutu wa raha premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa raha premium utanu wa musie. Shushu, wamesema hakuna harusi. Kwa nini? Hapana, haiwezekani. Harusi lazima itaendelea. Pigia Brian record tustrimiwe do. Nasema Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Sasa tunaweza kustream hii wedo. Hi Shosho. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. Na ni muvea nundu wa kwendania na kwa ndini wa bilingi wa maubo na ni namba kusomya mautumani wamwe ala matubikia vamesani yitu umwe asya ni Joseph Maingi kuma thatha kithioko ndiendea mamwa kwa muthenya wa mwaitu na ndimwea nowe mwaitu tu. Ni Miriam Kalenzi ni mwendea Happy Mother's Day. Florence Ndulebe Mutiso kuyangaliko sya kitui ni Kalawa nake asya ungi asya ni tawa Frederick Oko Kitonyi kuma kathiani Masaku niendea nyinya wakwa Beth Mwikali Kitonyi Happy Mother's Day na ndimwe mama asanti nundu wa kundea ngaya utethie wikale miaka mingi ya utanu na ndibe ungi kwa asya ni Joshua John kuma miambani ila Kitui County. I wish my mom happy Mother's Day. Na pe ungi wa muthia ulo kwa sia ni Shanti Munyiba na Mutongo TV mutukwetenesa twibanga liko sia chethibo na ni mwendea nyinya wakwa happy Mother's Day. Asu no amwe mama utumani ala mabikiana utubikia na indi endea na utuma kwisila nambani yitu ya utumani mukubila ni ile 3-9-1-5 nondu meutubikia ni twende wa twende na kusomea mautumani usuti endea ni kana account commissioner wa Mombasa Gilbert Kitio yu ni wakulia ala makonetwe
thini wa maundu ma ukui alimu na ala onthe makonetwe na maundu kibathukanio ibinda ye masukulu me ubingwa kwikithia kana ni matia mawalanio ala mekitwe ni muvea wa uima wa mwi kwisila kwa serikali kwisiania na kunyaika kwa uwau wa corona. Angelina Muse ni mwandiki witu wa mauvo. Ainena na andiki ma mauvo ofisini wake County Commissioner Kitio ni wawetakana amanyiwa tamailite kusesewa kila ngaliko ni kana kuikithia me usuvioni. Ni waumia witano kuingalisia ukui wa mwenendi na ungamii wa masukulu kuatia mawalanyo ala mekitwe ni muvea wa uima wa mwenendi makukitana na kunyaika kwa uwau ikuwa ya corona siana isioka skulu kuambia one. Na tungependa washikadau wote wafuate zile protocols ambazo zimewekwa za shule. Na pia wakati huo tunajua matatu na mabasi watafanya biashara kubwa ya kupeleka wanafunzi shule. Kwa hivyo pia hizo magari lazima zifuate zile protocols zimewekwa. Wasijaze watu kupita ile kiwango ambayo wameruhusiwa. Lazima kuwa na social distance kwa hiyo gari. Ni waongela na kuweta kananga alisio nthesi ya ukui wa mwenendi tasialete kuatia meyo ila yekitwa uthukumini wo takukua akuwa matanisye. Kwa hivyo tungependa kuona shule zikifunguliwa, watoto wanarundikwa kwenye magari hapa na pale. Pia walimu na wengine wale wako ndani ya shule inabidi wafuate hizo guidelines ili mambo ya COVID-19 isisambae hata zaidi. Kavindani kauna mo asini makule serikali ndikalungi amanyiwa alama takuvikia kuibabisi nikana kunenga asiye mwanya wa kumandha mbesa. Siana siasioko skulu onetha mundu yona balance aile uneno kindu ukesaithia siana isu ina atungwa musi nundu kana kaka atungwa musi ketha ke burden kwa musi ai na musi yuzu saa isu either atena mbesa utono tunga kana ka wingi skulu afadhali wakaneno kindu siana situ igekalo ilasine isoma na mwasi makaende na umandho kaindo kala madono mi ukilia bili sia oingi ni makuweta kana asiye ni makunikite muno ni mawumu ala maeteto ni wawa ikuwa ya corona na siana hii siokete skulu with the wisi asiye ni mana kuniwe muno ni corona ila ina wawu wa corona nuna kuniando muno wesa hithi ando maina mbesa tendo ngilivoti ya kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Ekali makisio changa ila ye county ya Kitui ni mawetaka na kwithiwa mena maumu mamikalile ni kuwa kutumite methiwa mayendea na utema miti na kubibia makao bathukanu na mwiao ola umetwe ni governor wa county su ya Kitui Charity Ngilu vala wakunie mungu ubibia wa maka county nisu. Onesmus Chalo ni wethiwa ainena na enenthia su na atumbanisya ngewa ino. Ekali makisio changa museve Kitui chakate na alane avivya mamaka ne mambisye utandiria wingi nundu wangalamasya mikalile kwambata muno mainena na kisese kicha Mutongo TV mease kitumicho cha kwambisya biasala ona kwithia wakunwe mungu na serikali ya kaunti ya Kitui ni kwithia amwika aingi kuma kisione ki matina wea ona kwithia governor wa kaunti ya Kitui Mwandu Ngilu aikuna mungu uvivya wa maka ama viwea kugiro nziasio kwa mbeza siethia gomuno ainende iye no bibi makambado ambabo no jena ambo kwa takawila kangi bandu bangi na nakanumba na nakanumba esuga za kwithila ne ali kala chini beza ni siadala bala numasia na nali kubya makaa ingi bala na bibi sengunia sia kwa tathati alafu na bibia no kana ita sionzi sinjumla na ata gunia mwe na tesa ta ingili mwe na maneli. Amwika aingi va kauntini ya Kitui ni mambisye utandiria ukumana na wingi wa andu na alame kutumia maka kutwaisya mikalile yo mevo ene mikawa na ekalima misi minene ta Ilovi na Mombasa kula makama kuendekana kwa wingi. Asita masombe po mweteka mekwata sia maka na maka ni mokie matilo na ila maka matililwe aweza kwithia asia zumena thina wa kwikati no somethia siana na imaende abandu bangi matonda kumya mbesa kungavana awayembo ngavana natukukulia wike a project kuyo toinikum mutito sombe na motha usakwithia andu ni makwata mbesa sio somethia siana.
Naindi musiaisa witu wa Mutongo TV nitwetewe kyo kumana na thina usu wa kimitambo wa tuibu ila tuyendeani kana ukanio mubyu ni waumwa kwa ekali makisio cha Mwingi West ila ye county ya Kitui yulu wa NND ala matekwati ya miao ila yikitwe ya kuisiania na kunyaika kwa wa corona. Chifu wa kisio kiuni wawetakana alame kwatikana maitula miao isu nimekose wa matambia mai maki miao Lina Musangi enange wa isu. Ukulio ni umwe kwa ekalima musuwani ila isab kauntini ya Miwani Mwingi Odhuiloni wasuwa kauntini ya Kitui kwende ya kwatia mitalatela ila ikiitwa ni serikali kuislamu biani wa uiti nikana kuisubiana na ikuwa ya corona. Ukulio wa umwe ni munini wa chief kisioni kiicha musuwani Bernard Munyoki. Munyoki ni wasekana ni makose waitambia kimia wenenzi alama kuithi wa matakwati ya mitalatala ila ni vamwena kuthamba moko, kuikia face mask, kuikala ando matani sekana keeping social distance, si bonzia ingi siya kuisubiana na ikuwa ya corona. Nenda kwasia kanani ikulia andu enenzi musuwani sublocation ni kana mati ya mikakati yonde ila ikitwe ni serikali nundu wa kuisubiana no wa corona ula wina ivyo vingi zini wa nzitu ya Kenya tidhie tuithamba moko tidhie tuikia maski tidhie tuikikala tutianie tidhie tuisanitize moko maitu ila twakwatanga kundu na kundu na indi ngwasia kana alama takwatia mikakati isu zini wa maundu kana zini wa siadhila makwithia na sio sia kuma sia nyanya imo ni makose wa ithita serikali ni tumose atwakali ni kana tuhakikishe kana ni mati ya miao ulondo iwetete ni serikali itu ya Kenya. Oingeni wa malilikani enenzi kana siathi siaile kwithwa na andu aingeni kana andu mesubiane na muimu munini wa chifu enene ya kivaloni cha Tivoi ila wikite mathikoni ma Damaris Kinyambu ula unaina miaka 99. Ngo ripoti ya Mutongo TV kuma Miwani Mwingi Odhuiloni wa suwa ni Lina Musangi. Atwai mamota sia bodaboda kuya sokoni Wanguluni na Tala ila si kauntini ya Masaku ni makuli ya serikali ya kaunti ya Masaku imakie na kumaa mangisia kundu kwa kuibithambua na munyi ibinda ila mewiyani. Bonfas Mutisia ni mwandiki witu wa Movo. Drivers sia bodaboda kuma musini wa Tala na Nguluni nisumia wito kwa serikali ya kaunti ya Masaku imongelele iwanza kwa kumasovisi ya vandu va kuthiumua. Ibinda ne ya ambua anake maito ma bodaboda twende na unama nundu ila kwa uwa twingenge se matuka ni maene ala twizine mabiasara mene na ni withia ne muicio munene na nuna ma mwingi kwa andu ma bodaboda nundu wa kwithiwa ene matuka asu ni mogaona makatukuthwa makatuya ona nitutone matuyo thothea ungei kana maundu ange mathuku kuri kule governor Mutua mawatholo wathita no boda boda makumakia shed ende na kuikia eke ivinelate yalite eke kiu na tuikule senator waitu Mwandu Agnes Kavindu asukumie shed isu ni kana andu maitu boda boda mege kunama athukumia asia ila kwa viva muno ni meunyama na ingi ila kwinambua maina vandu va kwivitha yume lasmika kumbania vandu vamwe undula umekianzika sia kukwatwa ni ikuwa ya corona. Athukumia itu tuthukumia asuane kwitha shedi la twagiwe Nguluni ni nini honde twikwatia serikali katwongela ngo shedi u ukethia no twakwata shedi nene anana wangi makauma asuane ukethia tuthukumia vandu ve mune kila kingi tutoma kulia serikali ni kuhusu thoang mauta ni wambatie muno ithie to vinenge kapio undu tunetha tuithukuma iona wite ya witu ni watheie nthi karama mauta yambata mundu acu namo musumbe witu asicie uko mawe wa boda boda na nitugaila serikali ya Masaku ituonekanie nundu batitha ivya muno isua itwete shedi withie tiva yani tikuania bonti yani ati munene matalava aingi ni matunga muvya kwa serikali nundu ni maikie kunyamaua na ukwati wo ni wongelekangite titungia jambe titungia serikali muvya ni kwithiwa itaikio thinwa kila kingi tienda shedi ya ila kwa kwimbua itithinika muno pese mekala baya mukiloya mabiza isua muno na ila kwa wendo zaidi ite binene itaka shedi nika kwa utivo ya serikali twikie shedi
Ngiripoti ya vilingi wa mavo kuma nguluni tala nitawa Boni Mutisia. Niwekwata witu kana atoyasu ma bodaboda nimeukwata usungio wa mituki. Andu aingi ni matia wa nithayu nundu wa kwithiwa matatonya kubikia uiti kwa mituki kumana na malelu mathuku. Ini ndeto cia Isaac Mutinda na ula ni mutongoi wa amuika kuma kisioni cha Kangalu ila yekitui cha kati. Mutinda ainena na mwandiki witu wa Movo Onesmus Chalo ni wakulia silikali ili kile kati na kumasaubisia malelu ala manange ku county nesu wibo lelo wa Silanga. Twithukisie. Ekali makisio cha Silanga na Kitundu kila kikitui cha kati nema kulia serikali ima servicensia ya kuma Kitundu kuka Silanga undola mawetata methi tumenyama mono kuthi Silanga ila manenzi we kutapakiwo ondoma na kutusia malimu wa mondani ala mekisioni cha Silanga mainena na kiseseki cha Mutongoi TV nema wetata o mwigali wa mamani tutumeage ukicha Silanga na nzeni thiro itusumbwa muno kwithe tukitumia kwa mwako na inzia ithukitu tiamba kwisila mang'oi maitu ba nundu wa kwata sala ya mitungi na sala ya mang'oi ona kuika ngalu soko nitumitumia kuthika ngalu soko no ithe ari binda muno nundu misila ona kuiki bindu nduto misila nundu wa ngongoi ti umwe ya kwandeya nduto no tusobithia nsesu ithe mwigali maitu mamani kuika ngalu na kuisilanga mesawa. Ekali ameigwa tutamethitwe muisioni munene ila makwatwo ni mowau nundu va inzia isilangali nikenda kuovosia mathayo mo kuma ngalikwe kuthi ngalikwe bena andu ingi muno bendu moka ungithia Silangala iba Kangalu moka ungithia indo na indo mbingi ni tezeke aba no muno nundu oyu ukita ndo amba wakomana na ng'ombe no muibitukana ni bethe ana thina andu taguo bani bana kwie ng'oi bano iguite mitungi yabaluka ba mwandani nundu wa thina wanzia ino oingi mesata methitwe melikangala mambingi ila mena mawe ya tamyako na kutusia leu nundu methitwe mayiva mbesa mbingi kula kwi ala mena ngali kana makasia ila me kutusia leu kana me kutavilwa kivu cha myako na kila kiva kuvi na mo twithitwe na thina munene muno wa nzia ni kwithia myonda yitu yi mukilo wa nzia ino na ila twaina kutusia leu ito nzo mbemba tukita kumanza mang'oi makasia metuthiukisia na kuma amani tukwiva ngalama ya silingi nana tripu imwe yekasia na tripu yesu yekasia ndo ambao tusia leu akuo kamina weza kwitha waku ngarama mbinge muno leu yesu aku yenukiswa ni kwithia ngongo ino siamba kwisela makasia siamba kwisela mang'oi twesilia mang'oi ba mang'oi mayeka njambemba theka mayitanga kuno ndo wa ngongo ino sieba sielia mang'oi mayilia kwisela ba idi serikali twenda kumwia kana ni mutona kututethesia ukeza kwithia ni twakwata nzia itena mathina na ine cho kitumimo kilia kiyocho kula kwi serikali na ndongo isia kisio kii kuma servicensia isu ya kuma Kitundu kukangaliko sia Silanga neba lugete ba mwandani na mitungi na ikabide kege sotilwa mitungi isu yumeile ng'oi kidani akwa na mwene hakwata sala nene muno ya gukose ng'oi yake nikithia nundu wanzia kuthuka takenda serikali mutusia itia mapata ma muthembosu twithia twina mathina asu tutona kuthia tukiwaidia mang'oi maitu na ng'ombe ila jeseleta bana ciobete mekasia na ninino na mulau. Kiripoti ya Mutongoi TV kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo. Atandithia kuya sokoni wa Kangundo ni methi wa maiteta undu kuma wa corona wa bigabandi ya Kenya methitwe makunikite kiutandithia ni maweta kana wa corona nulikile banene undu matwaiya cia maundu mo makila muthenya. Boniface Mutisia enange wa ino kuvingwa kwa kaunti tano kulanga kunyeka kwa ikuwa ya corona ni kunaetie ukuno munene kwi akuni maviasala kundu kiwathukanganyo. Umundi kisese cha Mutongoi TV ni chanena na amwe matandithia musini wa Kangundo alamona nyautanuo kwa kukila kwa mawea mo itina wa kulelangwa kwa miao ya kwisuviana na ikuwa ya corona. Netunga muvea nundu ila kuna corona ila kuna kuvinge twina kwa takindu lakini juu soko juu kwa vingwa maundu imande nesa nitwende na utanesa na maundu imasovite twikulia andu alangi
twende na utetheanithia na kwisuviana no wo wa corona ikenda maundu maende nesa thini wa nthino yitu ya Kenya. Atandithia measekana nimegugwatanga vaita wika va nundu masama kuvinga mawia nimongelangitwe. Nengutungia Rais Uhuru Kenyatta muvea nikwitha nuna vingo ye mawia nitunaumia muno tunenuka saa ile ona mundu athukuma kivalua ndanavikia kuibwaka wele lakini yue tuvingo ewe ni twino tanu na nituvoya corona ithele wivo umanthikenda kukwata kindu atandithia ni makulia kwithwe na ngwatanio ni kana kukitana na uwau wa corona. Ni mukaaji akangundo mwana biashara na itutunga muvea kwa ila president unavingete county nitunapinekete muno andu mabiashara lakini yuyu ila uvingo ye na watu angalanga masaa ningona yu biashara siendelee na kuinuka na uchumi wa witu wende na imalika na itutungia ngai muvea muno kwende na uvingo kwa wa corona wethe waolekana wathela nundu niwe mwisho munene wa nthino itu tingwatano ithionthe na andu makangundo ithie twina tutungia muvea president witu kwa utuvingo ya andu ma biashara na itu tuikeep distance na tuate ya protocols cionthe cia health wese kwithia maundu ai twesomi na twasiofea kawaida. Aingi matandithia ni mandena kuatia miamlo ila yivo ya kuisuvana na uwau wa corona masia kana mena wia kuvingiwa mawia mo ingi. Nita Elizabeth Kanini mutandithia wa Kangundo Machakos County. Ila kune kuvinge mawia mane nthi muno customer ine kwa wingi lakini yumithena ikumini mbitu kumaravingwa na mawia maendene sapyo tutungia Rais Uhuru muvea. Ngiripoti ya vilingi wa movo kuma Kangundo netawa Boni Mutizia. Na tuisisia mutongo